Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. No, andala ko pa nakabalin na saan ko akayat nga gabrod ka. Para iti anak ta, kan nakitagbalintupay nga anak ta taramidek. Ken amom, dahito'y kat sakripisyo para iti pamilya. Haiso anya nga rod. Awan mo't maramida kun ata nakasaganan ti amin para iti panagabron mo, kan panag-flight mo. San ka ngagdanag? Oray kat advancement ti technology. Makapaginawag ta ken nag-video call baba ni ti cellphone. Wen mo't kit di ngam sabali lang nadakalat ti sibay mi iti anak ta. Ipturan ta tiliw tanyi. Agan-anad ka nga rod ani. O siyempre, kan oray da kayo mat. Aywanam ko mati anak ta. Ay, napintas man ti plano ti asawa may ti adayona. Wen mat kit di ananang nagrigat ti agiin na dayo. Ay kat ano sa niyo no kaya't yo sumaya at tibiyag yo. Ay niya nga rod nga kasta talaga. Kat si kamat, kita no kasanumot ang makaimpod ka. Tapno maurnong mo, ti sweldo ti asawam. Para dahi tayo ti masakbayan ti anak yo, kan agbalinto pa yung anak yo. Uwin ka ti. Saan mo atultuladan, dagiti daduma abarayu boy. Gaputa adda iti abroad ti asawa da. Amok mat dahi ta, nanang. Nasaya at no kasta. Amangan no dan tukit di bagbaga ti asawam no pulos nga awan urnong mau. Hello, honey. O, anya. Nawat mo ba lang tayong padalak? Nawat kon. Nag-grocery pa ti dadtuman Yamatan. San mo man lang ang pakaamumatan na awat mo gaya man? Ay, napasensyakan. Tanaawan mo titi panunod kon. Nay, san maliplipatan ti mangilasin iti inayon mo iti savings ta? Wen ka di. Ngam kinisayak pa ilaang ta deposit ko. Tagim matang kami titi usarat ti anak ta. Nay, apay ka no, sobra dyan padalak. Ta kunak ano, adaman nga tangi mo na sa bali. Kat sana makisayan na ito savings ta. At na ngamin nag-sale si Jemol. Kadakal ti discount na. Iso agim matang amadto na. Iti para iti bagik. Mayam, sukatak to. Ito na damabati dito yung kwarta. Mayamon. Nayunak tulangan ti padalak no sumarono. Tamasukatan dyan, kisay mo. O sige, agyaman na kaano mawatam. Saan ka ba't ngayong imutan? Kitam kumamot at agpay iti masangwanan. Nangro na iti para iti anak ta. Kanda iti agbalinto pa yung anak ta. Wen, saan ka kading agdanag? Nalangarudan. Baliwag tumanan iti umawag. Oras na maturog ka. Ta dapay masapa sa kointon bigat. Bye! Bye! Ayan niya, matan. Ninayunak lang arudan timpatulod ko. Kinisaya na pa'y lang ti pang savings mi iti bangko. Pa na kami suot ka madandita si kaane. Lep-lep pa sila nagsarita di asawam. Pasurunak nga ro di manugang niyo. Na, apay, kinisayak laang di pang savings me. At dakit din na sa una. Apay nga may nakinisayam. Inggatang kumot nga ro di usarak. Isuday tantay ibagbagak anak ko. Panunutin mo't ati rigrigat di asawa magbirbiro ka di abroad. No saan lagi ti akasapulan unay, bye-bye amon. Anya, paidamak ki din ti bagbagik. Sa anak man lang gumatang mat, ti para kanyak. Ay, sana mabalin na. Manang, inyik ka din ni Anjay Korta para kada tatang kananang? Saan pa'y mo't ading? Apay nagpatulod ka na ya? Wen, hindi pala na minsan nga yung padalak.
Imbilin ko pa nga iti na adagos. Ta paggatang da iti agas da. Awan pa'y man. Sampay ngay may diti balay. Kunak nga ron no saan ka pa'y nagpatulod, iso asyak pa'y lang tigim matang iti agas da. Nay, pa di pala imay. Ang mga noon ti pangibat yan na ijay anak niya. Bayam ta ibagak no awaga manin. Ading, saan mo kumadaksan ngam? Ado ti mang mangagmi asao-sao maipapankin ni bakit mo, kadagit yun napalpalabas nga daw. Anya mananday tayo. Pasig at chismosa kami ti tattao di tayan tayo. Sa nariga tapat yan. Wan matkit di ang, paliiwam latta ni bakit mo tan narigat ti agsao. Nang runa ta saan kumot anapanak na kandagit ibagbaga ti kaaroba. Sige. Panangi sakit kan kaday ti takabsat kakat nga ron. Kan saan kumot apanang dadal iti asawam. Pakpakaunan ka laang tapno awan do ti pang babalawam kanyak. Kada kami a pamilyam. Manang? Malang arod. Agyaman nakikiyawag mo ha. Agan-anad ka kumadita. Bye! Bye. Ay, naititirikat na ita. Maramid nga tati asawak ti manglipot kanya. Adan madilaw, ti manugang mo, iti anak ta, damaso, lakay. Bagbagaam ngamin ni Ay, binagbaga ako. Agam ko na naman, nga awan lakot ti parakan ko anan. Sana dakers, nulakit di ta kasapulan na unay. Ang no pagarjawd, kitaan namat basit Sakot, adda pa'y maipalpala paayag kanyak, amadi nga aramid nan. Day ta ti dakes na ita. Ay, huwin nga rod. Iso bagbagaam. No kumata si kaama timang patigmaan, no namang bagbagakan ko ana. Tabarang no si kakit di mo tidenggan na. Bayam, takasaritak tungarod. Apay, tatang. At ngamin na ibaga ni nanang mo kanyak. Kat putno ka de. Nga, anya? Saan mo ko mga ibabain ti pamilya tayo? Kang runaan ti asawam. Anya ka din ti kastang ibagbagayo, tatang. Malaksid iti kinabarayuboy mo. At dada ka sa sayang guseng may papankan ka. Anya? Ulitek, anak. Saan mo ko mga ibabain ti pamilya tayo? Kasanon ngay, no, makadanon ka ni Dani. Yadda sa baling araramidam. Ha? Asus, awan madingar aramidak, tatang. Chismis laang dayta. Pare, kumusta kayo gayam kinibakit mo nga Nasayad mo pare. Apay ta nadamag mo. Kunaklaan Aon gayam. Nakitam ka di dagitay post ijay Facebook. Dagiti kaklase tayo di high school. Agagayam ni bakit mo. San ba'y balit? Sa anak man kami nga. Unek Facebook. Sana ka mahilig. Messenger lang ti luklukatak. Apay ka di. Kwa pare. Sigalat ng timang kita. Narigat mo't agapo kanyak. Amangan no sa bali lang ti panagkitak dagiti litrato day jay. Nay. Kaslad da sa bali kahit mga asawa ni Timbagama. Isungarod ako asikalat ng timang kita pare. Tamangan no saklaeng tinagbidot. Dahito mo ti account ni bakit kong awan mo ti naipos sa baro. Ijay Facebook na. Biro kam ngamin jay nagan jay best friend tayo. Ta iso tinang i-post. Nadlaw ko asaan na nakatag ni bakit mo. O sige pare, rumuwarak pa ha? Sige pare. Iti bagbagan isam. Kita man ngagpaiso ti bagbagana. Aw-aw isendak dagiti gagayam ko amapan agpasya di kandon nanang. Iso da kayo man pa ilang ti makaamo kay ni John. Anya,
Saan ka di ako nam nga gurigaw? Pinagtumar ko ni Tiagas, kat sumaysaya at matuntirik na na. Ay, anyan da ito nga aramidem, an. Numaamuan ti asawam. Anya lang ti masauna. Agpakada akmat lang kan kwa na. Binalaagan na kan ti amab, ha? Saan mo ko maliplipatan da jay? Adan ayaman di nga aramidak tapno kastati ko na ayo. Awan mo ta. Nasaya at lag, napundo awan. Saan ang matagtagarin ni tatang mo? Ngem, no isot makaungat. Amagan no makabil na ka. Apay nga imawag ka, ading. Kumanang, kumusta ko madananang kantatang? Nasaya at damutlat ta. Imawag ka mutlaangan. Kat namagak man no nakasarita mutlaang ni bakit mo. Awa mo tirumpa nga pagsaritaan mi. May sabay. Nagpakada kanya ka mapan kanoy lawag kada kiti ka klase na mapanda kano. Nasaya at nga rod ano impakada na kan kadayta. Imbag man ta pinalubosam. Awan rumba nga pakadanagak manang. Ta best friend naman ti kadwana. Ni Melba. Best friend? Kat no nasabat ko itay. Tanapanak ijayan da katugangam. Anya? May sapay, kunani katugangam, ani Kirby tinangsukon kan kwa na idikalman. Nabayag da kanon amadmadlaw, akanayon na akadwa ti gayem mo. Sige, kastapay. Agyaman aktiyawag mo, ha? Uwan manang. O sige. Bye. Pudno ka di nakita kiti Facebook. Kapaminduan nga da na ibaga ni manang. Maramid nga tanian di manglipot kanya. Tatang, pagawanan da ko mo. Kastamlatan. Anya pa itatirupang nga isarag mo iti asawa, ha? Kadagiti nakaikamangam. Ganitito. Mangibabain ka. Tatang. Patsek, may danon lakit ni daytoy nang runakit saan mo ang mailamang tasikog mo. Idi pailang adil-dilawag ti panaglukmag mo. Kunaklano boyong mo, ganti kanay na panagbadom iti nalawlaw. Tagayam, at dailamlamang mo, ay mangibabain ka talaga. Ay, mababain kami launa yun itinapasamak. Nabayagan nga da na idandanon kada kami, nana. Saan mi nga inkaskaso? Kan saan mi nga indandanon iti kabsat ko, tama nga noan niya pa iti aramidan na. Kat adapay mo't nga rod ijada yo. Ay, day tangarod kat. Anya laangan ti masauna. Anya laangan ti riknada, no masangputan na amasikog ti asawa na. Uno, duanton ti anak da. Kani anay. Nana. Ay, anyan tulangatan ti masauna kada kami mat. Awan rupa men, ngay sarang mikan kwa na. Pare, busy kan sa dita Facebook mo ah. Si kamat gayam pare. Nabayag kan, di talikod ah. Kasangsangpad ko lang. Yung mapay kasla nakigdot ka. Ha? Saan pare? Kwa, dalang nakita kiti Facebook. Anya ka di day indulin mo pa ita cellphone mo. Ah? Kita man pare ta. Duwata mo ta makigdot no bilang. Saanan pare? Mga no, saan mo ang magustuhan? Kita agad din. Kasla ta malasan nga gayaman. Oh. Kunak nga na saan mo nakitaan pare? O anya pare, naknak kan? Dagiti ako ng bain. Ibipay lang amin nga ibagbagakkan ka. Nakita ki din timbagam kanyak may papaniti na ipo sa ladawan. Nga magtali ka kami ni tasawa ka. Amang ano gagangay lang daya kinadagkad na. Kat?
Anya nga ro ti plano mita, pare. Nagpakada ka ni boss. Barang palubusan nak. Ngam pare, ha? No, anya man ti matakwatam, tanang laeng, ha? Liklikam ko mati makaaramid iti dakes. Tas ikamat lang ti kakaasi iti udi na. Dan, adda ka? Pudno gayam tinadoktalak. Nay, kilaat man ti sasamput mo, Barok. Nanang, anyo ti kayat asawan da ito eh. Dan, anak, kaya't mingay baga kumakan ka, nagpakpakaas ito'y asawam nga isuti mangipod no kan ka iti amin. San ko pulos namnaman na maraming mo da ito yan. Ingkadeng ko alipatek amin at natakwatak ngay naramid mo. Ngam da ito iti maitmatanga kita. San ko nga mo? Dan, denggan na kumapay. Sige. Agawid akpay lang kadatatang. Taong mga nun niya ti maaramid kuring ka. Pangawanan na kumahay ti nagbindot ak. Agbababawi ak. Agbababawi ak ti tinaramid ko. Awanan ti maaramid ti panagbabawim. Inan anusak ti medayo kada kayo. Tapnosan kayo agrigat. Ngam anya tin subad mo. Awan ti may bagakan ka. Tawanan ti rupa ka may parang kukan kagapoy tinaramid ko. San mula na panunot ti rigat? Kantuok kon. Ti anak ta. Anya langin eh. Dagiti sakripisyo iti kaadda kita dayo. Sakripisyo para iti masakbayan da kuma. Naudin ti amin. Idinamiris ko tinagpintutag. Naramid ko lang nagtiba nagasaan ko marumbang gaputa. Pagawanan na kuma. Honey, pagawanan na. Sandak nga awagan iti kasta. Taawang nasawag. Ulitak tiyagkidaw iti pamakawan. Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan? Ngamkid di, iti Diyos, ta nagbasol ka kang kuwana. Naglabsing kay ti maysa kadag iti kang runa na bilin na. Anya na ka din na ito naramid ko. Ipagnakmutin ti panakawaswas ti kalaysata. Tapno nawaya kayo ngagdin na, iti nangisukatam kanyak. Tunggal sakripisyo, adalat ta kakidkibin na apanubok, ket numaminsan, saan amaliklikan ti panagpulko. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyag, insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.